Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shego Amadou Sidibe Bango Amadou. Shugongani malifiyat ne jien sababu ye. Ala jien da doni wa ala bi jien wuli doni. Doni jien sababu ye. Ala jien da doni wa ala bi jien wuli doni. Ndelila ka fai. Ngo ala bina koda nazara okun. Ubina nyinam aunga jamina pondo ye Afriki ya ni Mali wa mbadewu asurunyana asurunyana de aya sebe kabla wa me tama sisa gelema de kono 2023 ngono ota bina je rishila ne de kote ota bina je rishila wa kele wera bina bu kofe minche kajugu katemoni rishika kele katuguni kele were bina gbo kofe kasara were bina gbo kofe ode cheka jugu ubinu kunda irishika sika fu italo we biaka onga kele were benu buko ukola mu cheka jugu ni irishita yi jie bina blisa nyami nga otanko biba Amerike kapisanzi bi minala Faranzi be tunu Europe beke hineto fe aya sebe kabla Shego Amadou Sidibe Bango Amadou nyeni fawye aka hakli daka wati jande de 2023 ka damne na katabla 2025 ne afa yongo geri dobina blingo bolota kula be adamne na nya no sebi joanye ni foni ma beni idongodo alafe joanye ni fie ala e ma min kanu abo kuna foni fena ate fendi mamo ama ma min kanu bali ala toka falu lima yurud okma akachala jama dunyaw fe toblikelaw kunabe siri ni musaka kote iba soro u jorole no dumini duma moliko la atmala walasa ma wolelon kana dimi wani joro no bede wulilen fle ka bo godonaw ka ala ni baramuso ka vermicelle dumamba akadi atobika di u habibu Baramuso vermicelle à 400 grammes foroko bin à 4 kg et demi foroko fana bin a foroko dafara dron ika ke dagala wati kunguruni ika baraya be sinsi Baramuso vermicelle be soro fan befe anga ladala sugu Baramuso boutique wali anga plateforme beka Baramuso ita ika koye